Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru igira iti Nyarugenge umusore w'imyaka 20 arashinjwa gusambanya mushiki we akamutera inda. Ubushinjacyaha ku rwego rw'isumbuye rwa Nyarugenge bukurikiranye umusore w'imyaka 20 wasambanyije mushiki we w'imyaka 16 akamutera inda. Umwana akaba yaravutse afite amezi 2. Uyu mwana wahohotewe kandi ashinja nyina ababyara ko bwo musaza we yamusambanyaga yihutiye kubimubwira ntiyagira icyo abikoraho, ahubwo abonye atwite atangira kumukubita no kumwirukana mu rugo ajya kuba mu muhanda aho yahuriye n'abagira neza bakamufasha kugeza abyaye. Icyaha uyu musore akurikiranweho cyo gusambanya umwana kiteganywa kandi kiganishwa n'ingingo ya 14 y'itegeko nomero 59/2023 ryo kuwa 4 z'ukwezi kwa 12 2023 rihindura itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange nk'uko inkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ibivuga. Naho nyina akaba akurikiranyweho ibyaha birimo gukubita no gukomeretsa ku bushake, kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome no kutita ku muntu ushinzwe gucungira ubuzima. Ibyaha biteganywa n'ingingo ya 11 y'itegeko nomero 059/2023 ryo kuwa 4 z'ukwezi kwa 12 2023 rihindura itegeko nomero 068/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ndetse n'ingingo y'122 n'iya 243 z'itegeko nomero 068/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Reka dukomeze n'amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Gasabo aho dusanga inkuru ifite umutwe ugira uti umuganga n'umugore bakurikiranyweho kwica uwahoze ari umukozi wabo wo mu rugo. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwaburanishije urubanza ruregwamo umuganga n'umugore we w'umuforomokazi bakurikiranyweho kwica umwana w'umukobwa wigeze kubakorera ndetse akabyarana na shebuja bamuhora gukeka ko ari we waba yararoze nyirabuja uburwayi yarwaye. Umugambi wo kumwica wapanzwe n'abaregwa bashaka agatsiko k'abantu bazica uwo mukobwa. Ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 8 2024 nibwo bamwishe bamuteye icyuma mu ijosi nk'uko bitangazwa n'ubushinjacyaha bukuru. Abaregwa bakurikiranweho ibyaha bikurikira: icyaha cya mbere cyo gushyira umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo giteganywa kandi kikanishwa ingingo ya 224 y'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Icya kabiri cyaha cy'ubwicanyi bukozwe ku bushake giteganywa kandi kiganishwa n'ingingo y'107 y'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo ya gatatu icyaha cyo gucura umugambi wo gukora icyaha giteganywa kandi kiganishwa ingingo ya 20 itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Urukiko rwahaye ubushinjacyaha umwanya wo gusobanura imikorere y'icyaha no kugaragaza uruhare rwa buri wese ndetse n'ibihano basabira buri wese. Abaregwa nabo bahabwa umwanya wo kwisobanura ku byo baregwa. Urubanza rukazaba rwapfundikiwe rukazasomwa ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 2 2025. Reka dukomeze no kuri no nkuru igira iti Ramaphosa yikomye u Rwanda na M23 aca amarenga yuko SANDF igomba gukomeza intambara. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yakomeje ku Rwanda igitutu nyuma y'uko inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zigaruriye umujyi wa Goma. Izo nyeshyamba ziragenzura Goma kuva mu masaha barirwa muri 72 ashize. Ni nyuma yo gutsinda ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryarimo n'ingabo za Afurika y'Epfo mu mirwano yasize iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika gipfubishije abasirikare bagera kuri 13.
Perezida Cyril Ramaphosa agaruka ku rupfu rw'abasirikare yavuze ko igihugu cye cyapfushije abasirikare 13 b'abanyamwete bari bariyeguriye ubutumwa bwabo ndetse baraniyemeza kugarura amahoro. Ramaphosa yakomeje yikwa mu Rwanda na M23 avuga ko imirwano bariya basirikare baguyemo ari umusaruro w'umwuka mubi M23 n'ingabo z'u Rwanda barwana n'ingabo za RDC ndetse bakanagaba ibitero ku ngabo za SADC ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ramaphosa wabiciye amarenga y'uko ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigomba gukomeza imirwano. Yavuze ko Minisitiri w'Ingabo n'abazihozemo Angiye Mashenga n'umugaba mukuru wa SANDF ingabo za Afurika y'Epfo Generali Rudizani Mafwanya ndetse n'umuyobozi w'ingabo ziri muri SAMDRC Major General Mwabisi Doyokopu bari gukora ibishoboka byose ngo ingabo za SAMDRC zigumye guhabwa ibikoresho kandi zishyigikirwe bihagije muri ubu butumwa bukomeye. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko kuba Afurika y'Epfo ifite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidasobanuye gutangaza intambara ku gihugu cyangwa leta iyo ari yo yose, ko ahubwo biri mu rwego rwo gufasha ibihumbi by'abanyekongo kubona amahoro ndetse no gufasha iki gihugu kugera ku mahoro arambye. Yunzemo ati twishimiye umwanzuro uheruka gufatwa n'akanama k'amahoro n'umutekano k'umuryango w'abibumbye wasabye ko imirwano ihita ihagarara, M23 igahagarika gukomeza kwigarurira uduce, ingabo z'ibihugu by'amahanga zigasohoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse hagasubukurwa ibiganiro by'amahoro biciye muri gahunda ya Nairobi. Kamwibutse ko dukiri kumena official, tugiye gukomereza kuri no nkuru igira iti Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni avuga ko arimo gukorwaho iperereza. Ibingibi rero akaba bitangaje kuwa kabiri tariki 28 Mutarama 2025. Minisitiri w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yatangaje ko ubushinjacyaha i Roma bafunguye iperereza kuri Minisitiri w'Intebe na ba Minisitiri ba guverinoma babiri bazira gusubiza iwabo umuyobozi w'ingabo wo muri Libya ushakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Rahe. Yahishuye iby'iperereza ku bivugwa ko yaba yarashize Osama Anjeni uzwi kandi ku izina rya Osama al-Masri kuri video yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga nk'uko iyi nkuru dukesha Elon News ikomeza ibivuga. Giorgia Meloni yavuze ko iperereza kuri we ryibasiye na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu n'ubutabera ndetse n'umunyamabanga wungirije. Guverinoma ya Meloni yamaganwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse na ICC ubwayo kubera ko yarekuye al-Masri mu buryo budasobanutse nyuma yo gufatirwa mu mujyi wa Turin uherereye mu majyaruguru y'Ubutaliyani ku cyemezo cy'urukiko mpuzamahanga. Reka dusoreze kuri ino nkuru igira iti Amerika yasabye abanyamerika bakiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwigengesera ndetse no kuhava. Amerika yahamagariye kuri uyu wa kabiri tariki 28 Mutarama 2025 abenegihugu bayo kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'amasaha make ambasade yabo hamwe n'izindi zitandukanye Kinshasa harimo n'iy'u Rwanda zibasiwe n'abigaragambya. Ambasade ya Amerika yagize iti kubera ubwiyongere bw'urugomo mu mujyi wa Kinshasa, ambasade ya Amerika irasaba ko abanyamerika bajya mu bwihisho bakanagenda mu mutekano. Mu butumwa yatambukije ku rubuga rwayo, ambasade ya Amerika yongeyeho ko ingendo z'ubucuruzi ziva ku kibuga cy'indege cya Njili muri Kinshasa zigifunguye. Naho ngaho rero dusoreje amakuru twe twabateguriye kuri uno munsi, tubibutsa kugira ngo mukande subscribe hanyuma mujye mubasha kubona amakuru agezweho kandi muyabonere ku gihe. Kamubwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Bye bye.